Zdravo drugari, dobrodošli na Vračarski plato. Svetosavski ili Vračarski plato nalazi se u Beogradu na nadmorskoj visini od oko 134 metara. Bogat je vjerskim i kulturnim sadržajima i popunjen parkom, stazama i dečijim igralištima. Zbog toga predstavlja jednu od najposećenijih turističkih atrakcija grada. Na prostoru platoa ističe se, kao što možete da vidite, hram Svetog Save, crkva Svetog Save, Narodna biblioteka, parohijski dom hrama, kao i spomenici Svetom Savi i Karađorđu. Ukupna površina parkovskog kompleksa je oko 60.000 metara kvadratnih, od čega je pod zelenilom 34.000 metara kvadratnih, a ostatak je pod pešačkim stazama i trgovima. Mala Svetosavska crkva podignuta je na ovom prostoru prije hrama Svetog Save i to za samo 70 dana 1935. godine, danas ideja kompleksa Vračarskog platoa. Pored hrama nalazi se skulptura Svetog Save koju je Ruska pravoslavna crkva poklonila Srpskoj i koja je postavljena iza male crkve Svetog Save na ulazu na plato. Pored stare crkve Svetog Save izgrađen je parohijski dom. Moderno zdanje je izgrađeno u belom kamenu. Na Svetosavskom platou u neposrednoj blizini hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije nalazi se i spomenik posvećen Karađorđu Petroviću, srpskom vojskovođi i rodonačelniku dinastije Karađorđević. On je predvodio prvi srpski ustanak protiv Turaka 1804. godine. Vračarski ili Svetosavski plato mesto je i za igru, odmor i zabavu. U njegovom sastavu nalaze se i dečija igrališta, klupe za odmor, česme i fontane u centralnom delu.